السلام عليكم. إلى روحه ووالديه وأموات الحاضرين. الفاتحة. يشكي صفر 94 إلى روحه ووالديه وأموات الحاضرين. الفاتحة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعظم الله أجركم وأحسن عزاكم وغفر الله لكم. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، واغفر لنا. الفاتحة. herkes der de ebediyet verçe seride Allah Teala merham rahme xşab ke malatavi kesi nezivi ehl-i akrabayvi nasu dost divanji Allah Teala sabra cemil ihsan bike jwan re o du vefata merhum de Allah Teala وفاتا وی چون وی جناب ما بکه وسیله جبونا و او کسی لپاشمانه سری ده مالباتا وی دور ناس و دوستی وی او مصیبت به وسیله جبونا دستانا درخستنا جوه چوری جمریه مصیبتی حیات معلومه نه ابدیه her insan ben ömrüne veriçe hiçbir insan şu ahirette de indi emanet tamam bıkadın la ahirette xebata jibona cenneti ne mümküne tüneye la ahirette xebata jibona kumerev cehennemi ve tarizandın ev jitüneye jiberdi kasi geli biraya hayata dünyayı pır muhimme loma Resulullah aleyhissalatu vesselam delil vejer اون قیمت صحت تشتا باش بزاندن باید اون اختیار بکن قیمتا خورتانی بزاندن باید اون فقیر بکن قیمتا مالداری بزاندن و باید اون نخوش بکن قیمتا صحت بزاندن عبارت تمام خزینه نه خود تعالی دائمه جبونا که هم حیات ابدی رضا خود تعالی به خزن بکن ایلی به مناسبت مهدیه انتمنی دکن مرحوم بجناب مجهود اوجی خدا تعالی عملوی به برانیش قبول بکه جبونا رضا آخه ولروح أزواجه وأولاده وأتباعه ولروح جميع المؤمنين. الفاتحة. كنا أجله ولا قلتنا بعده واغفر لنا وله ولروحه. الفاتحة.